abana 9 b'impanga ari nabo bonyine ku isi bafite ubuzima bwiza muri iki gihe bari kwizihiza isabukuru y'umwaka umwe nk'uko se yabibwiye BBC. Abdelkader Aloubi usanzwe ari umusirikare mu ngabo za Mali ati bose ubu barakambakamba, bamwe barimo kwicara bagerageza no kugenda bafashe ku kintu. Abana baracyakurikiranwa n'ivuriro aho bavukiye muri Maroc. Yes, they are our greatest blessing. We are so proud of our children. Abdelkader avuga ko nyina wabo bana afite imyaka 26 nawe ameze neza. Yabwiye BBC Afrique ati ntabwo byoroshye ariko ni byiza, nubwo rimwe na rimwe binaniza, ariko iyo ubonye bose bameze neza twumva twishimye twibagirwa byose. Abdelkader yasubiye muri Maroc ku nshuro ya mbere mu mezi 6 ari kumwe n'umukobwa wabo mukuru w'imyaka 3 Sauda. Ati turishimye birenze kongera guhura n'umuryango wanjye wose, umugore wanjye n'abana banjye. Uyu munsi baraza gukora ibirori bito by'isabukuru y'abana hamwe n'abaforomokazi babitagaho n'abandi bantu bake aho bari bacumbitse nk'uko Abdelkader abivuga. Ati nta kintu cyiza nk'umwaka wa mbere, tuzahora twibuka ibihe bidasanzwe tugiye kugira. Aba bana bagiye mu gitabo cy'abaciye uduhigo ku isi Guinness World Record nk'abana benshi bavukiye rimwe kandi bakabaho bose. Mbere yuko bavuga tariki 4 Gicurasi 2021, nyina Halima Cissé yajyanywe muri Maroc na leta ya Mali ngo yitabweho byihariye. Kubyara aba bana benshi icyarimwe bishyira umubyeyi mu kaga, ndetse mu bihugu bimwe bemerera gukuramo bamwe ku mubyeyi wasamye inda y'abana barenze 4. Habaho kandi ibyago by'uburwayi bw'abana benshi b'impanga burimo indwara ziva kuvuka imburagihe n'indwara zibasira ubwonko. Halima Cissé n'abana be ubu mu nzu na papa wabo, inzu y'ubuvuzi y'ivuriro rya Ain Boroja i Casablanca aho bavukiye. Aturetse umugore wanjye hari n'abaforomokazi bafasha kwita ku bana. Ivuriro ryabahaye gahunda y'ibiribwa bagomba kuri igihe cyose amanywa nijoro. Abo bana abakobwa 5 n'abahungu 4 bavutse gusa ibyumweru 30 nk'uko Fata Sibi minisitiri w'ubuzima ya Mali yabitangaje. Ubusanzwe umugore atwita igihe cy'ibyumweru 40. Bavuka bapimaga hagati y'amagarama 500 n'ikiro kimwe nk'uko Profesa Yusufu Aroui umuganga mu ivuriro rya Boroja yabwiye ibiro ntaramakuru AFP. Habayeho kubaga nyina mu kubabyara. Abo bahungu bitwa Mohamed wa 5, Omar, Elhaj, Bahi, n'abo bakobwa bitwa Kadidia, Fatuma, Hawa, Adama na Omu. Buri umwe muri abo bana bafite uko ateye byihariye nk'uko sabivuga. Ati bose bafite imyitwarire itandukanye, bamwe baratuje mu gihe abandi bagira agasaku no kurira cyane. Bamwe baba bakeneye guterurwa igihe cyose, bose baratandukanye cyane kandi ni ibintu bisanzwe. Abdelkader ashima leta ya Mali ku bufasha yabahaye. Ati leta ya Mali yaduhaye ibyangombwa byose mu buvuzi kuri aba bana na nyina. Ntabwo rwose byoroshye ariko ni ibintu byiza kandi buduhumuriza. Aba bana ntibarajya iwabo muri Mali ariko bamaze kuba ibyamamare muri icyo gihugu nk'uko sabivuga. Ati buri wese arifuza kubabona n'amaso ye, umuryango wabo, inshuti, iwacu, kumuhana igihugu cyose. Uyu mugabo aho ubutumwa imiryango yose igerageza gushakisha abana. Ati nsaba Imana guha umugisha buri wese udafite abana ngo ibahe icyo natwe yahaye abana 9 dufite. Ni byiza, ni umutungo nyawo.